Hello, naimbang oras ken kanitoyo, padaming nga Ilocano, nagsisidati sa loyot ken Bisokol. Siyak ni Ban Bautista, kaduwak ni Good morning, Subnet Idol. Ataga. Ilocosur po. Kaya may dakay, haranaan. Alright. No kaya tiya po, agsasara tayo. Win man, Idol. Nakasagana kan, partner? Win, Idol. Ready na po. Tuy karay, ngayon kalay. Kadagi tuy ununoy ko adi ka aklunin. Impagaro, mun sa bareng-bareng, pulbo dalilaw, panangirumen. Nairut akarikin sa patakawan patien, nais ni kana panabun unoy ko, di ka pa'y dinggen. Amin na panangutikot, kuin ka pa'y lalaisen, apanangi dadanes panangirumen. Anya gustuen adenggen, apakabukayan day akaasi. Tapnut ayat put pasudyen. Katabiagat asitataringen, nairut akariken sa patakawan patien, nais ni kana panabun unoy ko, di ka pa'y denggen. Amin na panangutikot, kuin ka pa'y lalaisen, apanangi dadanes panangirumen. Right. Talaga salalata. Wala, Idol. Yan eh, sumala na kita taga-amyanan ako. Anyat gustuem adinggen, apakabukayan day ta kaasin. Apnon ayat ko pasudien, katabiagat asitatalingen, nairut akariken sa patakawan patien, nais ni kana panabun unoy ko, di ka pa'y denggen. Amin na panangutikot, kuin ka pa'y lalaisen, apanangi dadanes panangirumen. Apanangi dadanes panangirumen. Nairut akarikin sa patakawan patyen, nais ni ka na panagununoy ko, di ka pa'y dinggen. Amin na panangutikot, kuin ka pa'y lalaisen, apanangi dadanes panangirumen. Apanangi dadanes panangirumen. Apanangi dadanes panangirumen. Napindas si buses mo, gayen. Right. Thank you so much, Idol. God bless po.